computer sepoka hano tiru kote tagulo prelota sepoka sisipola to hosu to lodo semiconductor computer kununi metala paloba la tani do tani pataw mukulo bata tuola talo kopude tatuola du ya polo ka harpa AI kuteyo computer dot horpa pe computer kunu to loway the little low kani kero ta kasukasfele tu ko bomu padu de pa bese to puika to kero ta pisel US to ko si bese ni lo ta tu le tu le ka se phok ha do ta pa ko computers ai de pa ta sekla klu ne do ne da le computer kunu to loway lo ta tu le ta lo ko pu de do ri do ne ri no to ni lo pe computer to loway mi ta ri do ba sa te ti ko ska bi u do ta te ta ba ta ku nya na pe lo ka tu to we ni mi ora ko Taiwan me tiko to computer kunu agatelo ko dor be mu globe kwa ne ba do ni ta le tiko sisi pho we ni no Taiwan ta ku te ku ba le semiconductor ni me be tiko ta do de agriculture kha ni lo Taiwan ne be ko si tiko lo ke Taiwan ne o lo pa ga su bu the battle to control the world's silicon chip industry. me we se phoka ponya la phosu ko to ho thi ko do so de pa huklele ko do so lu be we lo computer konu chikri poi heke tho thale kledi le me we tala o agatelo ho kula ta ki pu ni lo silicon le ko mu yi ba da khwe thu to le me we ko tama ko le me we ko la ta ka tho lu ki ya we tama khlo ki yo we do ta te lo bu tla bo we do ta re ni a cloud party to lo me ba ka yu a lottery we ko ni no computer kuno we ta tu lo electronic polo khele pu ni lo sa do phe to ku ya ho si ni ni se po ka polo ta yi ba da tu do ki lo asia ko do pu ni lo me lo ko asia pu ni pa ma da pho da pa pui ba ho Taiwan ne dikhe ro da mu lo we kwa khu te de kha le thi ko re kle pu ni lo 这个发展了30、40年， Powe ko Taiwan tu to we microprocessor we da ni te si lu si ni lo pata tu lo solo pata pui ta kli pho ko ni Powe ko Taiwan ke to we ko ta si pa le computer ko no microprocessor ni lo ko Taiwan o bu do ko si po le ni ke to we ta ta ne tu mo pa le ho ko dor be mo ko we kwa ni lo Awe tu do kwisim la ke ya be le ho ko dor be tu we da ni lo Pala sa tho ta sot le pha do mi we da Morris chance ni lo Upleto ko si bu phe ta ko ku ya ta si tani no pa agent ya photo ai pa pa do mala ka po di thik ko pa tu do ko di ga to lo phe photo America phya so mo pa do tho chu wi ni awe du do tho da TSMC computer company ni lo TSMC me we da sta so ko ta tu do computer ko nu we ni lo Morris chan me pala sot le wi computer akunu to lo sa ra phe ta ku ya ko si ni pu ni awe le nya ni ma da le Texas Instrument se po ka polo company phe ta ku ya yin si ni khan Morris chan sot le wi Taiwan su computer akunu to lo this amuklo we kwa ataki US to Europe pa tu do ke computer akunu le ko Taiwan pu ni lo Pata tu lo pata phe ta ku ya khwisi ni pu ne ke thawa ta ma se lo we klo ta khai ka du tho le tho wo ni Pene sa do ne ho ko do be company ko da ple kisi ya ple kha kha ala ke ni de sini company to I art ho ple lu ki ya ye ki ya ni Learning lu si to pu ni TSMC ke tho bo me pha do le ta thu to computer ko nu to lo do ta ma lo tu do ni o pwe le ko Taiwan do be pu ni ta tu do pa pu ni ta bo khi ma ta te nya na po ta ka so da pa ni ta du ha do le ta khle ba so ko ke TSMC ni mi we ho ko amu klo we kwa ataki TSMC tu to we microchip kwisim la ke ya le ta tu lo ko klo ni Apple iPhone or to the computer kunuta ta go kunuta pa TSMC produces many of their chips and without TSMC's production TSMC me to ba ne ho ko mu klo ka pa ka ta tho le da te la ba
China, ko si US to Europe pa ba pwin we computer konu ile ko Taiwan o In March 2020, pe ki to kisi khila ma shane just how dependent on Taiwan. ho ko dol pre ti nya lo ta le ba do tni ta le ko Taiwan ta ti ta ba ko be ta saket ho pa ku ga de seklo lo ta le kli kla lo Now everybody's communicating online. The semiconductor industry computer sort of to rolling konu ne along tni for lo tni 5 ni or 6 ta tu o a thon years ye mla ga ya kha kha and all of a sudden when COVID the happened, pe COVID ke ro sak do ni stopped to demand of 20 to 25 tu kala ta lu ba a ro go do disrupted supply chains. So ta saket ho ta tu do ska lo ba sa ta lu ba o a also tho tu kala lo manufacturing lines were stopped. Economies were, unable to move forward. We became really important overnight. In 2021 pe ki to and kisi te ro ki to 2022, kisi ni major kini ni companies Apple like company Apple a se lost kha ku ye billions ko of kwe la ka dollars thu me le due to a microchip shortage pa of te lo to lo ba ko no microprocessors. ta thu A to decline ska in lo ho production also ta meant thu to ta ga lo delivery kwe game to pa delays ke ro for ta ti ta games consoles. pa thu to tu le pa ba ko ba go le ke ti a to tu le go no Today, the big three announced all plants will be shut down over ba sa computer concerns ku no over to lo the pa ta thu to o tu ba In 2020, pe ki do kisi pe covid ta sa ke ro kha ne ta phio ma o mu klu ga pa lo tu tu kala they just stop all the chip force company like a TSMC. TSMC to call two to computer ko no to lo le we klu we di pa ga pa go All the suddenly, every country in the world wake up. ke de blo ho ko do be ata tu pero We say sorry, we don't have capacity. We don't give you capacity to somebody else. pu lo tu to le we klu we pa ga pa go ko ne ta lu ba ni a ro ta pro lo ta ne su do ma lo In the car pa ti parks tu le of de pa American US and to ko European Europe pu ba ko ko la we da microchip la tu le de pa go no waiting for their microprocessors. It's cost the ho ko do be automotive pa ti to tu le de pa se kha ku ye ka kwe la ka thu la ka yar pa This Renault factory in France ka har pa le has ko faced prase pu ne ba ta regular pu tu yo shutdowns. Sur 2021, on parle de ta tu to tu le ta pa pu tu to lo lo ni lo plus de 60 jours d'arrêt. Donc oui, effectivement, là, c'est plus inquiétant, ça alarme. ta tu to microchip le Asia pu ka ta tho khu ne ke to ta ta bi bu lo ko do be Un jour, il y a une crise géopolitique, tout simplement. Ils ne nous livrent plus. Vous comprenez? ta o ta me te ki tho ba ne pu le ko prase pu ne Dans les mois, les années à venir. pa ta ma lo ho pu tu do pa ba ko li Ça crée fin en France. Ah, c'est fermé aujourd'hui, l'usine elle est fermée. ta thu to ta o ta le to ka thu ku ya nu si te ni kha pe America pu ne rina to ne ata ki ko lo In 1973, oil was booming. pa su ko mo lo rino to ne It was always there. ke ro ta ki ko no blo ba Until it wasn't. ba sa ta du la rino to tu le ba Fast forward, 2020. okay ki do kisi ni di ne to lo microchip pa ne pa su ko mo lo pa ta lo ro pu ke ni o tho bu lo And all these questions suddenly pop up. ta ti ko tho le microchip pa ne ta thu do ni le Where did they come from? Who is producing ta it? thu do phe le ma ta thu do le This is exactly ho tra why do computer ko chips ko lo and ne me semiconductors direct are le now ko te le strategic. ti ko bo So it's ko only in ko the past no couple of years with the pandemic, due to the geopolitical okay ti ko competition, kuna pa sa ro that so ko leaders mo are le starting te thinking nya le about dai mi ta ba business yu le risk. ti ko ngo lo To limit the effect of the shortage and Look at it reduce for their America, technological ko si do, dependence, ko Europe para pasar do kare America, ko ro ta ni China no. and Europe are taking action. In 2022, each Pe ki do revealed kisi ki ne its bom de pa pa microprocessor do ta plan ta kle de pa for le developing ta their tu to own microchip ni production no. capacity. The College of Commissioner has adopted today the European Chips Act. 要实现我们第二个百年目标，我们就是要走自主创新的道路。 chip computer ko to lo ta du pro lo ta ni sa do phe ni lo. There are Ta a pro lo couple ta of ni different wars o le going on company ke de ke de be simultaneously. se There's wars to between to ko ni companies struggling for market ti share. ko da pa class There's ko also ta pro lo ta o le competition chip between de kai po ko ni nations no. for who gets which part of the supply chain. In August Hello, ko kisi 2022, ki then US House US of pa ko Representatives ta ga la Speaker mi blo do Nancy ko Pelosi le ha travels su to ko Taiwan. Taiwan, the most senior Pe ti American ko political ko tho ko leader de to le do ha so su in ko a de quarter of la a pu ki century. si ni pu ni. Today, our delegation came to Taiwan to make unequivocally clear Blo do ko we will Pelosi not pa pla do e abandon our ta do to commitment mi to ta Taiwan, lo ta do and ko we are Taiwan. proud of our enduring friendship.
Pelosi talks up the alliance but stays Pasata silent pa about plawe a ta critical tilotaro meeting with TSMC TSMC ati founder khuta pa Morris giba. Chang and his CEO successor Mark Liu. If you look at Taiwan's Pemi production kwala of semiconductor, semiconductor you can ko easily Taiwan ni tell leta that rego lo ko Taiwan me has pikuni no. occupied a very important place in the world, and it But the might ko come si into ko ko mo play le in ki hini we the ko near Taiwan future. semiconductor China might ta have the tu temptation to to think ta tu da to we no. about Taiwan semiconductor is something that they want to take over. Turu ko mo pa China ko wants si to ni expand its bata male influence to and so ko mo power lo ko beyond the ti first ko island kha chain. ko Taiwan happens to get stuck in the way, and they Basa want to take pa we Taiwan Taiwan over. ti po ko bo pa The pa tu lo absolute ko si majority de of te the ba. people here say no to unification. Using force Ako ko becomes si the only ka ba option tu ta for su the su ko Chinese ka le ka ma ni government ki to ko Taiwan unify wo. Taiwan. Nancy Pelosi is in Taiwan tonight, and China Pe has blo do already ko responded. Nancy Pelosi le har o to ko Taiwan khani ko Pelosi's si late ma night to the landing truth was the quickly trora followed by news of Talk to Chinese talk military Tora. drills all around the island. to ko si khawem lo ta yu de pa Using missiles ko bo and yu tu de pa fighter yu we jets, wo China le ka ma organized ti a de military Taiwan blockade of to tu to nya Taiwan ni for no. several days. President Xi Jinping sending a strong message ko si to padu pa phla to Taipei and ata su su Washington. ko ko su US padu do Taiwan padu 这是 ni 一 no. 场彻头彻尾的闹剧。美方打着所谓民主的幌子，在干着侵犯中国主权的勾当，台湾必将回归 ko Taiwan ne ba ba 历史大 ka 势。 ba he ki u da le ko si o su apu lo. Pe ki to kiziki In la October October ni 2022, pe ko si during the Congress 20th ki si Congress wo to wo of the khani Chinese Communist Party, President Xi Jinping reaffirmed his commitment to annex the ko rebel ko si we le ka island. ma ni ki ko 解 Taiwan 决 ni 台 no. 湾问题是中国人自己的 ko 事 si， 要由中国人 a ko ko si we le ka ma ni ki ko Taiwan le ta ma ni ki ko Taiwan ko ni pe ba tu ta su su ko ta ka ni 保 pa 留 ka tu 采 se 取 ko 一 lo. 切必要措施的选项。 China's ambition ko for si ta Taiwan ta lo is se not ni ki just ko Taiwan ni te mi politically te tiru flawed. ko ta The ta island se is ni at the ba. heart of the technology war between Taiwan the ti ko US pur be and u le China. US do ko si bom to so ki be ba se le se po ka pro so ta ba gi lo ta ba se ni. 那么时间太短，就造成这个很多的工艺技术的积累。 Puede putu to computer kunu to lo ti so do ba sa apa to thori ba. 要 Para 追 no wi lo. 最先进的一点，我们把中低的，我们靠量，中低端的吃了就完了。 ko si me ma ta su su ko ka le ka ma ni ki ko If we Taiwan ni imagine ti ko ga da the pa tu lu world te ba. with China taking over Taiwan's semiconductor industry, Democracy I'm ti sure, ko ga da pa le do the te to rest of ta the le chip da democracies, pa ni te me which ki tu lu relied ba. on semiconductor industry in Taiwan, I'm sure they will react in a very But ta strong te ta ba way. le computer Taiwan, kunu with to lo we ni me semiconductor is ko probably the Taiwan best ta do defense. to de ki to ka ni lo. Are you willing to get involved militarily to Me defend ko po do Taiwan de if it se comes ko to Taiwan that? le tu wo a. You are. Me pa ka do de me pa ta tu ko pa ta lo. I'm State Senator Ye me pa do ko sa le ko se Arizona pu ni lo. Arizona is famous for Po ko se ni pa te nyao ale to wo ha to a. we have citrus, Uro ta ku ta ke me mu ko ta me ta ma da we pa. have the chips. Okay, pu do chips In computer the kunu to lo Arizona li. desert, the Taiwanese company TSMC Le Arizona is me building mu ko its pu ni ko first Taiwan ti to ta ma lo megafactory pa do in le the ka United tu to States. chip to lo pa. Computer kunu to lo ta ma lo we ni me ta su ko to le America pu ni lo. Is a $12 billion A ko ti to pa to ni pa ka lo si dollar ka kwe te si ki ki to. No me le ta ba lo ba da ni. Pa ka ti a ro di a to te ple la ni ki si to pu ni lo. A pu kui ni te ni ble kha ni ta lo we ni ta do no mi ba o da me mu ko lo. From nothing. 18 months ago, it was desert. That's how fast it's going. But the other attorney kissing Takabelo sick que to si ko kwe. Because of the plant, because of the other companies that were Tamalo ye menya tatu to ta pi o ma o agara pa do hi te pa ke he u tho. the new restaurants. I actually feel personally it's going to be bigger than that.
it warms my heart. 台湾 company 给杜罗达了也老个我不呢，也打苦的嘛，也把个破了一打的嘛。 Their biggest plant they have, and it's here in my hometown, in my district. It makes me very proud, very happy. 这一把到大马路的牌个土头为了七不了，阿不得啦，3 nanometer。 2 nanometer 呢，4年的过度不得啦不，阿不了这个老。 chip 的老不得来的，不到他的多呢，开开呢，他丢了了，一下过度不了。Peki to kisi ni la December ni, TSMC 不把它老了个不了些个贵，kisi 好个多个贵，那个土头的 chip 阿不到他的把的多呢嘛。了 America 不多，都把外个都些阿个贵，阿个土也是，了 semiconductor 我呢嘛。 Tuni nyai poko ko keselo sumuk lele, tama kleur ho pata o serter le pata tabli, pata bitabe le kasunya gone no. Ta selo sumuk le wei ni, ta ka khosa kosi ta do so gone no. Me tablo lo si akatel ho ko ta de keyboard blo, wi lo kini no. Le ta selo sumuk le blo company le a tuto computer kono heto sikowe. Le Intel ni awati tuto da, pe ta to ku university ni do 2K me pa tuto da akatel lo kloni no. The world needs more geographically balanced, resilient supply chains. And the world now realizes that. That's the essence of the U.S. chip Act, to get more geographically balanced, resilient supply chains. I can't put oil reserves in my country, but I can help build fabs in my country. We have to build them. We are coming to you live from Licking County, Ohio. Talaway me wera Intel company tagatu thota data computer no kunu no no. We are going to build the most advanced stuff in the world right here in Ohio. Pakati thota pato thop plus so pato lo kle phe talaway ni no. Zero of these advanced chips in America. Zero. Boy US but two to chip la pato thot party ba. Zero no. Ko si ni le le pe manyali. And this law makes sure that we will. A hota do ye selo yimi le te sa to we ni le pakati to chip la pato thot party no. In Ohio, le turni do puni Intel kati to chip pa no. Will take only 3 years to get up and running. This is thanks to the CHIPS Act and the money of the American taxpayer. Semiconductors is an expensive competitive market. I can't make those level of investments without the incentives. So we're looking for offsets of 30 to 40% of a $20 billion investment. And that's exactly how the CHIPS Act is designed. As I say to the political leaders, you know, we're not looking for handouts, but if I'm going to make this level of capital investment, it has to be competitive in the world market. The CHIPS Act is also accompanied by punitive and radical measures. American companies are heavily restricted from doing business with telecoms giant Huawei and SMIC, China's leading producer of microprocessors. In Beijing, this measure is perceived as an aggression. 其中部分条款限制有关企业在华正常经贸和投资活动，具有明显的歧视性， America ma da di to ini 严 meta 重 khopata 违背了 hoko 市 da 场 kule 规 ma 律 ka 和 tanu 国 ni 际经贸 no. 规则，将对全球半导体供应链造成扭曲。 Like the United The States, US to China kosi is se ko blelo se investing wo billions mule in the ta ti to chip to lo to microprocessor thot pani sector, and no. those at the forefront of the surge say the US sanctions are futile. 好的，其实呢，我觉得这个 Ta sete le US ma de pani ma we nyoka da. 简化的，或者说是 No, 非常有时 apply 候在 了 我看来 哦是比较boy 缺乏目标的，或者比较愚蠢的。那我叫姚海平，是这个酷星微电子 Ye 公司 yimi 的创始 company 人 ko le 和 kosi la tu to chip de 2011 pa. 年成立了酷星 Sa 微 ro 电 pe 子。 ki to
的是的呢。直到现在为止呢，过去的25年以上，我一直都在创业做半导体芯片设计企业。公司的话呢，有100名员工，其中在芯片设计里面，在芯片部分有60多人。大家看到包括这个他们在做一些仿真，如果看到这个电路的部分啊，在做一些验证的部分，当然主要是在做硬件的代码编写。电路的考不嘛，路了提高个了美，个台湾，然后呢，但是它并没有禁止我们大部分设计公司去使用台湾、韩国或者美国的制造能力。除了像华为这样的个别被禁止，大部分并没有被禁止。那美国的法案更注重于说压制中国的能力，这两个上面角度是不太一样的，慢这个速度，减慢中国的发展。但是它要让这个发展最终扼杀掉或者终止，其实是不可能的。KK 公司 chip 阿达马罗巴达出到 chip 你的刷股不咯？这了的老了搞不大个多个吧？把啥把拉到位，大大一点那个出到位的。我国科技发展的方向就是创新。老多把那个出到了提高个拍，起个头起死人也看的咯。创新才能够自强。大来路大嘛，后头大多的盘呢，路数头提高，不提高一把咯。But China faces challenges. Pasatana kini kosi ta ko uwele ketuto chip dot horpan. China devotes to chip making. It's billions and billions of dollars, but much of that comes from different kosi edo tuto chip dot horpan basa akadwe puta te alo ta ukuro te ke tho theninya in terms of how this is spent. As a result, although kosi tu se ani pwaga basa tale thole tho ni tu the to pwaga ni decade to actually improve their manufacturing capacity relative to other countries. 这包括大不多托，大对不落大的不托里。 Who will have the technology that leads? KK 的 US 呢，那大对巴萨，不给的苏巴，不得了人家阿了嘛。可是都出头，起不到托的巴拉，搞不到位，那得路的那咋了巴个巴？巴了人家的巴呢，来巴手里湖呢。 不为把了赔了去的盘呢，没得过了不个路头包案了。速度这是非常难的，非常难的。木路个的开呢，那边的铺给多嘛户呢 ，TSMC 个多是阿个个贵个托个亚路西。Samsung, similar amount of money. Intel. 这包括不到托了，他都是阿个呢，他个地托，他老阿多了。 Only 3 manufacturers allocated to build out that capacity. Why would you then, from a risk management point of view, put everything in Asia? You want to distribute this. 他个把地托了，木托木努地托他把有个啥老个呢了。 Comes to Europe. This is why TSMC, Taiwanese company, goes to the United States. The semiconductor industry is an expensive industry. So any effort to change the geography of where factories are located is going to cost a lot of money. Now the question is, 这是上帝指挥的。 But should taxpayers fund a thriving industry that is riding on the strong wave of demand for microprocessors? Those big companies to just start such a big project as a kind of a With governments and manufacturers working hand in hand, the global chip war has only just begun. Microprocessors have become the main raw material of our digital lives. There is no innovation without semiconductor There is no national security without semiconductors. Semiconductor A war that is both commercial and political is revealing the challenges of globalization. The silicon chip crisis is driving the feud between Chinese and American giants. With Taiwan producing the chips that power almost all advanced civilian and military hardware, it's at the heart of a technology war between world's superpowers, one that both are determined to win.
W လို့သူခုခွာလာဒုက္ခနာပါဒါကောမှုပဲနော်